Бардык EPS даярдануучуларына чоң салам. Бүгүн 12-ci сабак сөз жаттайбыз. Сөз жаттап сабакка өтөрдөн мурун сөзсүз катталып, коңгуроonu басып койгонду унутпаңыздар. Ар бир сиздин катталганыңыздар мага кийинки сабакты чыгарганга мотивация болсун. Анда эмесе сабакка кеттик. Мори баш, нун көз, ко мурун, ип ооз, 얼굴 адамдын бети жүзү, күй кулак, күй кулак. Окке далы, мүрү, пал колубуз, сон колдун лопаткасы, мом дене, пе ашказан, ич, мурып тизе, пал бутубуз, хори бел, сонмок билек, колдун билеги, сонкарак бармактар, манжа, тари тизе, пальмок буттун балтыры, пальмок. Камгиге коллийда суу өтүп калуу, тумоолоп калуу, грипп болуп калуу, камгиге коллойо. Йори нада ысытма болуу, температура чыгуу, йори наyo. Кичимил хада жөтөлүү, кичимил хеyo. Коммури нада мурдагу, коммури наyo мурдагу. Петтари нада тамакка ууланып калуу, отравление болуу, петтари насоyo. Солсарыл хада ичетүү, солса хеyo. Соага ан 돼요. тамак сиңбей калуу, тамак аш болбоо, соага 안 되다, соага 안 돼요. 토하다 кусуу, 토해요. 손을 패다, 손을 패요. колун кесип алуу, 손을 패요. 손을 대다, колун күйгүзүп алуу, ысык нерсеге күйгүзүп алса, 손을 대다. 발목을 삐다, буттун тарамышы чоюлуп калуу, 발목을 삐다. 다리가 부러지다, буттун сындырып алуу, 다리가 부러져요. 다리가 부러져요. Байкап атасыздарбы, ар бир сөздү айо ойого айландырып сиздерге берип атамын. Кийинки бетке өтөбүз. Кийинки беттин сөздөрү: 내과, 내과 терапевт, 정형외과 ортопед, 정형외과, 치과 стоматология, 치과, 안과 көз доктуру, 안과, 이비인후과 лор, 이비인후과, 피부과 кожаларды, адамдын терисин караган дерматолог, пибукка. Санбуинка гинеколог жана төрөчү айымдарды караган доктор, санбуинка. Соакка педиатр, балдар врачы, соакка. 치료를 하다, лечение алуу, кылуу, 치료를 하다. 주사를 맞다, укол алуу, 주사를 맞아요. 수술하다, операция кылуу, 수술해요. 약을 먹다, 다리 주, 약을 먹어요. 소독을 하다, 디스인펙시알로, 소독을 해요. 연고를 바르다, 마시고, 연고를 발라요. 밴드를 붙이다, бинт менен ороо, же лейкопластыр жабыштыруу.
파스를 붙이다, 플라스터를 잡으시도록 파스를 붙여요. 찜질을 하다, 무스고요. 봉대를 감다, 빈트면은 당업치고 어롭 당업치간다 айтады. 봉대를 감다. 주무르다, қолменен ушалу же массаж қылу, уқалу, 주무르다. 깁스를 하다, 깁스 кигізу же 깁스 қылу, 깁스를 하다. 창구, есепші, 창구. 통장, банктағы счетыңыз, же счет реквизиттеріңізді дағы айтады. 통장. 신분증, ID картаңыз. 계좌번호, sizin картаңыздағы номерлер. 주소, адрес. 서명, ат фамилия. 비밀번호, сыр номер, пароль. интернет бэнкинг, интернеттегі приложениеда банкыңыз. 체크 카드, текшеру карточкасы. 신용카드, кредитная карточка. 신용카드. 현금 인출기, жобосым ATM. бұл ақша шығарған автомат же терминал. 송금하다, ақша жіберу, ақша салу. 입금하다, ақша карточкаңызға салсаңыз, біреуінің счетына салсаңыз, 입금하다. Сіз шығарып алсаңыз, 출금하다. Счетыңыздан, картадан алсаңыз, 출금 болады. Егер банктан қарызға ақша алсаңыз, 대출하다, 대출해요. 환전하다, ақшаны алмаштыру. 계좌 이체, 계좌 бұл сіздің аккаунт, иже алмаштыру. Bir аккаунттан башқа аккаунтқа банкыңызды алмаштырсаңыз. 잔액 조회, 잔액 бұл сіздің баланс, сумма. 조회 іздеп қараштырып шыққанда айтады. 통장 정리, сіздің 통장ды, аккаунтты 정리, иреттеп шығу. 수수료 бұл комиссияға келген шыққан ақша. 편지, хат. 엽서, открытка, пошталарда жіберген открытка. 카드, карточка. 편지를 쓰다, хат жазу. 우표를 붙이다, поштаның маркасын алмаштыру. 편지를 보내다, хатты жіберу. 편지 봉투, конверт, хат салған конверт. Имейл, электронная почта. Имейл. 저울에 올려놓다, 다라자는 üstüne koyu. 저울에 올려놔요. 무게를 재다, 살막은 재nu, tekşerü. 무게를 재요. 소포를 보내다, посылка жіберу. 소포를 보내요. 소포를 받다, посылканы алу. 소포를 받아요. 일반 우편, жөнөкөй почта, стандарттык почта. 등기 우편, заказная почта, атайын заказ кылынып жиберилген почта. 국제 특금, бұл экспресс, тез жөнөтүүчү почта. 택배, курьер же жеткирип берүү. 한국어 교육, корей тилинин сабагы. 한국어 교육. 컴퓨터 교육, компьютер сабагы. 컴퓨터 교육, компьютер сабагы. 태권도 교육, 태권도 트레이닝이. 태권도 машыгуусу. 법률 교육, укуктук билим берүү, укуктук тренинг же болбосо. 안전 교육, коопсуздук билими, коопсуздук тренинги. 국악 교육, улуттук музыкалык аспаптар билими.
금융교육, finansalыk bilim. 영양교육, азықтандыруучу тамактар жөнүндөгү билим. 양방진료, батыш медицинасы. 양방진료. 한방진료, Кытай медицинасы. 한방진료. 예약하다, брондоп коюу. 상담받다, консультация алуу. 교육을 신청하다, окууга же кандайдыр бир курска жазылуу, каттоодон өтүү. 교육을 받다, билим алуу же окуу. 교육 бул билим деп которулат. 이용하다, колдонуу. 이용하다. 행사에 참여하다, кандайдыр бир иш аракетке катышуу. 행사에 참여하다. 문화 체험을 하다, маданияттык иш аракеттерди өткөрүп көрүү, катышып көрүү. 문화 체험을 하다. 자원봉사를 하다, өз ыктыяры менен иштеген, ыктыярчы же волонтерстволук кылуу. 기온, температура, абанын температурасы же градус. 영상, нолдон жогорку болгон градус. 영하, нолдон төмөнкү градус. 습도, нымдуулук. 습도. 최고 기온, эң ысык градус. 최저 기온, эң суук, төмөнкү градус. 기온이 높다, градус жогору, ысык. 기온이 낮다, градус төмөн, суук демек. 기온이 올라가요, 기온이 올라가다, градус көтөрүлүп жатат, көтөрүлүүсү. 기온이 내려가다, 내려가요, градус төмөн түшүп жатат, төмөн түшүүсү. 습하다, нымдуу аба ырайы же үп деп коебуз бизде. үп аба ырайы болсо 습해요. 건조하다, кургак. кургак аба ырайы, аба кургак болсо 건조해요. 인구가 많다, халкынын саны көп. 인구가 적다, халкынын саны аз. 복잡하다, татаал. 한적하다, мындай обочолонгон, өтө тыгыз эмес жайгашкан жер. 한적하다. 교통이 편리하다, 트랜스포트 ыңгайлуу. 교통이 편리하다. 교통이 불편하다, 트랜스포트 ыңгайсыз. 교통이 불편해요. 시끄럽다, 으즈추. 시끄러워요. 조용하다, тынч. 조용해요. тынч, спокойный. 공기가 맑다, авасы таза. 공기가 맑다. 유명하다, белгилүү, популярдуу, 유명하다. 친절하다, сылык. 친절하다, сылык.